none ni kuri Hall Design Arts. Barakubeshya ngo YouTube ntago ihemba, barakubeshya ngo TikTok ntago ihemba, barakubeshya ngo Facebook ntago ihemba, barakubeshya ngo ntago ibyo byose izo platform ntizihemba. Oya, barakubeshya rwose. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp ndetse na Twitter, Telegram n'izindi zigiye zitandukanye zirahemba kandi zigahemba neza mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Gusa as condition, YouTube iguhemba nibura ufite abasubscribers guhera ku 1000 kuzamura na watch time 4,000. Niho YouTube channel ibasha guhemba ukajoininga icyo bita platform icyo bita YouTube program partners. Ukuvuga ngo TikTok nayo ishobora kuguhemba guhera ku followers 1000 kugera ku followers 10,000. Iyo ufite followers 1000 kuri TikTok ubasha kubona gufungurwa live, ukajya ubona ama gift, impano zigiye zitandukanye mu gihe uri kuri live. Cyo gihe ayo ma gift ndetse ahita ahinduka ama rewards ukabasha kwinjiza kuri TikTok. Facebook nayo irahemba koko. Facebook uburyo ihembamo ni uburyo butatu. Hari marketing price ndetse no kuba wuje aba followers nibura guhera ku 10,000 kuzamura. Uburyo bwa gatatu ni bwo kwamamaza, advertisement. Facebook nayo iraguhemba. TikTok, Twitter ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirahemba. Ariko kuri uyu munsi Hall Design yaje nk'igisubizo, tugaha aba subscribe, aba followers, like, turagufungura YouTube channel nziza kandi YouTube yizewe, ikore verification ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikiza cya Hall Design Arts, iyo bagufungura YouTube channel bwa mbere baguhana video kugira ngo YouTube channel yawe igire access kuri social media, kurya umuntu wese yayisearchinga agahita yibona ku kanya ikimarwa gufungurwa. Baguha video y'ubuntu ntago yishyura. Ndetse Hall Design Arts kubafungusha YouTube channel biguha aba subscribers nibura 5 na views 5 na like 5 na comment 5 kugira ngo ubashe kugaragara kuri search global. Hall Design yaje nk'igisubizo ku banyarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bo hanze y'u Rwanda. Igerageza nimero iri kuri screen yawe, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare kuri 0795535910. Ku bindi bisobanuro uratwandikira kuri WhatsApp 073713 Hall Design yaje nk'igisubizo. Tinyuka nawe watangira gukabakaba mu bahembwa na YouTube ndetse bakaba bafite amafaranga atari make, amafaranga afatika kandi menshi uhembwa na platform zawe. Wigira ubwoba, kanda subscribe, tubana n'ubutaha. Murakoze.